Syederalun Pengurusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia Kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia, Datuk Nordin bin Saleh berkunjung ke Gedung Harian Serambi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini sebenarnya, bahkan sekarang ini, di saat ini saya berada di satu tempat yang agak istimewa yang boleh menghubungkan saya dengan rakyat Aceh sekarang dan di masa-masa hadapan. Disambut pemimpin redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin, Datuk Nordin datang bersama sejumlah pejabat tinggi SKM seperti Zazali Harun, Jamaliah Ismail, dan belasan pegawai SKM lainnya. Turut pula dalam rombongan Datuk Mansur bin Usman, Pengurusi Eksekutif Koperasi Masa KL Berhad, yang juga Presiden Komuniti Melayu Aceh Malaysia beserta sejumlah pengurusi koperasi massa. Pada kesempatan ini, Syederalun Datuk Nordin mengaku Malaysia sudah lama melirik potensi produk-produk dan komoditi yang dimiliki Aceh. Karenanya, ke depan pihaknya akan bekerja sama lebih erat dengan koperasi di Aceh dalam menjual produk-produk koperasi ke negara mereka. Selama 3 hari di Aceh Syederalun, Datuk Nordin mengaku sudah mengunjungi Expo UMKM serta kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Henry, Serambi On TV. I first laid my eyes on Atay Palawan after the long journey from my native Australia. Simu Island is an extraordinary opportunity for tourism and a perfect destination for a getaway. Where the beautiful beaches meet the still untouched mountains and jungle. Fantastic place to enrich your taste buds in the local culinary delights. The local culture of the people is always welcoming towards visitors. From all walks of life. That's why I chose to stay and make this island my second home. I finally realised why this island has been nicknamed Atay Palawan. Meaning heart of gold in the local dialect, it really leaves its visitors with this indescribable feeling. You're always welcome in Simu.